Samuel bahamagaye kijya gihe. Watu kama vile Samueli waliitwa ile nyakati. Na muntu nimwe yari kugenda mu ijuru Yesu atarazuka. Hakuna hata mtu mmoja alikuwa alikubaliwa kwenda mbinguni kabla Yesu hajafufuka. Nicho gituma impemu za Samuel. Ndio maana roho za Samueli na wa Daudi zari zibere ahantu kanaka. zilikuwa zimekuwa nafasi fulani. Aho bita mu gikiriza cha Abraham. Pale ambapo wanaenda katika kifua cha Abraham. Lakini kuwa zikingaliki. Uyu mfumukazi arahamagara. Uyu mwanamke mfumu. Samuel! 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 Samuel arasohoka. Samuel akatoka. Kumbe birashoboka. Inawezekana yuko wapfuye aza kuvugana n'abantu ya kuwa alokufa akuje kuzungumza na watu wazima. Uyu ni Samuel. Uyu ni Samuel. Uyu mugore aravuze. Uyu mama anasema. Ndabona igisa n'Imana. Ninaona kinaofanana na Mungu. Asiye God. Ati ndabona Imana. Kubera ko Samuel. Kwa sababu Samuel. Yafise freshere no muva. Alikuwa na freshere hata kwenye kaburi. Nabasiguriye igituma byashobotse ko bamuhamagara bitagishoboka. Niliwatafsiria kwa nini viliwezekana kwa zile nyakati kumuita haviwezekana. Biblia ivuga ngo Yesu bajeje kumuhamba. Biblia inasema Yesu walipomaliza abera bari barapfuye. Eti watakatifu waliokuwa wamekufa baboneka mu gisagara. Wanaonekana mkartie. Bisigura ngo inamaanisha abera bari barindiriye hano kanaka. Watakatifu walikuwa nasubiri nafasi fulani kugira ngo wa mbere mu ba mbere abaza suke kugira ngo nawe bazukane nawe bagende. Ili wa kwanza katika wa kwanza aanze kufufuka ili wafufuke pamoja na Yesu amaze gupfa. Yesu alipokufa. Ico nemeza ni kile ambacho nakubalisha ni yaciye mu quartier. Alipita mkartie aho babera bari bicaye. Pale ambapo watakatifu walikuwa na keti. Ndabona akavuyo. Ninaona desordre. Ndabona induru. Ninaona fujo. Ninaona Musa akominduru. Musa anapiga kelele. Ninaona Elia akominduru. Elia anapiga kelele. Ninaona Daudi akominduru. Daudi anapiga kelele. Tulikuwa tunasubiri. Ndabona Jeremiah. Ninaona Jeremia anapiga kelele. Eti ni wewe. Nilisema atakuja katika agano jipya. Yesu naye alikuwa bize. Urakuja kwa kurufunguzo shetani. Kumnyang'anya shetani ufunguo. Ndabona Abrahamu Ninaona Abrahamu mzee. Ababwira ngo mwabana teka. Anawaambia nyie watoto tulia. Twese twamubonye. Sote tumemwona. Asigaye ko dusohoka. Anabakia tutoke hapa. Nabasubire kuduhamagara wasiwezi kutuita wale walikuwa wanaita mizimu. Imbere yuko rero Yesu abagendera. Mbele ya Yesu kuwatembelea. Abafumu bari barabarembera. Wafumu walikuwa wamewasumbua. Barabavyura wo bashaka. Walikuwa wanawaamsha nyakati bakababaza ibyo bashaka. Wanawauliza wanavyotaka. Umurongo wa 14. Mstari wa 14. Sauli aramubaza ati gisa gite? Naye akamuuliza ni mfano wa nini? Nawe ati ari waradugu umutama kandi yambaye igikwemu. Maze Sauli acamenya ko ari Samuel. Akubita ingoro hasi aramunamira. Akajibu ni mzee anazuka naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka chini akashuhudia. Sauli yunamiye umuzimu wa Samuel. Sauli ameshuhudia mzimu wa Samueli. Abantu benshi bariko barumvira imizimu y'abantu bagendera mu ndo. Kama vile watu wengi wako na misimu ambayo inawatembelea ndotoni. Ariyo ideology mbi. Kuna ideology mbaya y'abantu bavuga ngo ya watu wanasema iyo umuntu apfuye nyakati mtu anakufa yibuka ibya kera. Eti akumbuki vya kale. Nashobora no kumenya yuko ari umwana wiwe kwisi. Hawezi akakumbuka hata kama ni mtoto wake duniani. Cyangwa ngo amenye uko mwamenyanye. Hawajue kama mlijuanaga. Yewe ndakora deliverance. Mimi nafanyaga deliverance. Yigeze kuza umwana mwiza w'umukobwa. Paliwahi kuja binti mzuri. Umwana w'umukobwa asenga Imana. Huyo binti ambaye anaombaga Mungu. Ariko afise ingorane zose nizasigaye ku banyogokuru. Lakini ana matatizo yote mpaka aliyobaki kuwakili. Ndamwakiriye. Nilipompokea muri biro. Katika ofisi. Nari ngikorera muri biro. Nilikuwa ningaliki natumikia mvile. Ndavuga urimo abazimu. Nikasema huko ndani mawizi. Nambiye kumusengera. Nilipoanza muombe. Atabura gukoma induru. Akaanza piga kelele. Ndahamagara Beninye. Nikaita Beninye. Kugira ngo abandanye amusengera mu kabaraza. Niendelee kumwombea kubarza. Waduze. Aliyopanda. Numuhisi mama wiwe. Ni aliyekufa mama yake. Ngo none mushakiki ku mwana wawe. Sasa mnataka nini eti kwa mtoto wangu?
bona manda mugendera imisi yose. Ninamtembeleaga kila siku usiku. Turabaza wagize iki? Tukamuuliza unafanya nini? Usishobora kumwemerera ngo arongoke. Eti siwezi mkubalia olewe. Jewe nararongowe ngira ingorane. Mimi niliolewaga nikapata shida. Ushobora kwemerera ko ajya ku mugabo. Siwezi itika ende kwa mume. Ama umuntu arose mama. Alafu mtu anaota mama eti mama. Mu bintu nkubita cyane iyo mbonye umuzimu wa mama wanje ndawuturira kuruta ukuntu ntirira indi mizimu kuko wowe umenyera kuko usanzwe uzi. Katika vitu ambao napiga zaidi ni nyakati naona mzimu wa mama yangu na upiga zaidi kwa maana inaweza kanizoea juu na kutaniona nijua. Na ukivuga ngo twubaha abavyeyi. Wewe unasema tuheshimu wazazi. Now listen. Nuko Samueli abaza Sauli ati niki gitumye uza kunkoma ukanzura? Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona unanitabisha mimi hata unanipandisha juu?